cogamo y'ibihumbi 2022 heruka kubera I Kigali ntirava mu mitwe ya benshi. Mu byo bakizirikana ashobora kubamo inama nziza yabahereye ubucuruzi byasigiye benshi cyashara, tutibagiwe n'uwakerewe ku rugendo kubera imihanda yahinduye irekezo. Muri 2024 inama nkuru ya Commonwealth iba buri myaka 2 yabereye I Samoa. Iki ni igihugu kiri hagati mu nyanja ya Pasifika ku mugabane wa Oceania. Ni agace gato cyane kagizwe na kilometero kare 2831 ugereranyije n'ahantu tuzi mu Rwanda. Icyo gihugu kirutwa kure n'uturere twa Kayonza wenda na Gatsibo uduhurije hamwe. Samoa irimo gutera imbere, ariko ku rundi ruhande ifite n'inzitizi ku buryo abantu batayitekerezaho ibidasanzwe nk'ibyaranze inama yabereye I Kigali. Iki gihugu gituwe n'abaturage 200,000 benshi muri bo n'abakristo. Icyizere cy'ubuzima kiri ku myaka 72 ku bagabo na 78 ku bagore. Samoa ni igihugu kigizwe n'ibirwa 9, harimo 2 binini bya Savaii na Oporu bigize 99% by'ubuso bwose bw'igihugu. Umurwa mukuru wayo ni Apia. Ni igihugu nubwo kiri mu mazi rwagati, kigizwe n'udusozi turiho ibirunga byazimye. Ni kimwe mu birwa binini biri mu majyepfo ya Pasifika. Kujya muri iki gihugu cya Samoa ahanini ni ugukoresha ubwato cyangwa indege. Samoa ni igihugu kiri hafi ya Hawaii na Nouvelle-Zélande. Muri Samoa usanga abaturage babaho mu miryango migari iyoborwa n'abashefu batorwa bakurikiranira hafi ibijyanye n'imibereho, ubukungu na politiki. Igizwe ahanini n'imikorere gakondo yaje kwivanga n'ubukristo bwahagaze mu mwaka w'1830. Samoa yahoze iyoborwa na Nouvelle-Zélande kugeza ubwo abaturage bayo batoreye ko itangira kubaho nk'igihugu kigenga mu mwaka w'1961. Iki gihugu kiyoborwa na Valetoa Sulavi wa kabiri nk'umukuru w'igihugu, ariko w'icyubahiro guhera mu mwaka w'2017 mu kwezi kwa karindwi. Minisitiri w'intebe ni Fiame Naomi Matafa guhera mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa kane, ari nawe mugore wa mbere watorewe umwanya ku rwego rwo hejuru. Yarahiriye muri Gicurasi 2021 mu gikorwa kitavuzweho rumwe kubera ko ubwo yageraga ku ngoro y'inteko ishinga amategeko agiye kurahira no gutangaza guverinoma nshya. Matafa yangiwe na polisi kwinjira kubera ko uwari ucyuye igihe Tualepa Selele Maliagowe yari yanze gutanga ibiro yari abayemo imyaka 23 yose. Nyamara muri icyo gihe Matafa yari yaje ari kumwe n'abacamanza bagombaga kumurahiza. Byarangiye minisitiri w'intebe mushya arahiriye hanze y'inteko mu ihema ryari mu kibuga, asimbura umuyobozi w'ishyaka HRWP ryayoboraga kuva mu mwaka w'1982. Samoa ni igihugu gifite ubukungu bukiri hasi ndetse ntikirabasha kwivana mu ngaruka zagezweho mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Ubukungu bw'iki gihugu ahanini bwubakiye ku burobyi nk'igihugu kiri mu mazi kimwe n'ubuhinzi. Imiterere yacyo ariko itumye gishobora guhura n'ibibazo birimo imiyaga itukura mu nyanja kimwe n'ibindi biza kamere. Ifaranga ry'iki gihugu ryitwa Samoa Tantala, mu mine yaryo hagakoreshwa ikimenyetso cy'idolari. Imibare y'umwaka w'2017 yerekana ko ubuhinzi butanga 10% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, bwahakaze abaturage 65%. Urwego rw'ubukerarugendo ni rumwe mu zirimo gukura cyane bitewe n'uburyo iki gihugu kiri mu mazi, umucanga wacyo ukaba ari umwe mu bikurura abantu benshi. Abasura iki gihugu bishima ibikorwa birimo Fiafia Night, amajoro arangwa n'ibyishimo bishingiye ku bikorwa ndangamuco birimo imbyino ndetse n'amafunguro. Muri izo mbyino habamo iyitwa Siva, ibyinwa n'abagore bakigaragaza bazunguza amaboko n'amayunguyungu hamwe n'udutsitsino. Haba n'indi mbyino izwi nka Siva aho abagabo babyina bafite ibintu byakabiyereka. Haba n'ahantu hameze neza abantu bashobora kwidagadurira mu mazi, harimo nka Swa Ocean Trench, Lalomanu Beach, Afu O Waterfall. Hari n'ahandi nka Olofaga Blowholes, Samoa Scenic n'ahandi hatandukanye. Ndiberwaga kuba Prudence. Iyi ni Sango Star.